Nilai ni me ni sagi. Tuni simding Samuel ni na kwa aneu khat pan som. Kasabuaya an naneton tungding hi Samuel ni na kwa aneu sagi. Jesu sunga midang te ina. Kumpi sang te kimol na nam achak khat kibola. Tua kimol na in amu khap kem pe lungsim lop sang mamai. Pa tang na to tapiang na kimol na uk te zolel la na lai suan chi tema to kibang pian hi. Ahi zongin hikimol na chaka mi nga kelin to laka mi thum pen pumpi thanem na khat te te anei te keli. Akimol te khat le khat kwa pol chilowin tha ki pe chia to hi. Hikip mol na ngim na pen kimol na a akihel khalo te zong akimol te bangin nuam asak ding chi khwal na lian pi a hi. Hi pen ngim na pil na le makai siam na to ki vai hom sang nau pangte pa toy na thupi khat a hi. To sep khiat na zia te in lai siang ro sunga David kumpiang phok saki. David hun lain mit tole khel bai te kumpi huang sunga lut thelo chi pen thupai pi khatia agal te achinom na kom zong a hi. To bang heta sema le David in Jonathan tapa khel bai Mephibosheth telin kumpi in sunga sabuaya anne sakin pa to hi. Polin zong midang te ibol zia ding lamla na kichian khat na gen hi. Unaw ki na lungsim neun la khale khat ki za tak bol ding lam sang kidemun chi hi. Ikitu akhak pi mi khempe Jesu in na to wang swat ding han chamin nung tachian ni. Nahuzap huam sunga mi te nakoi chi thapiak ding hiam. Midang te thupi bol ding chi nang nakoi chi tel hiam. Pasiano inale pan pi na akisam mi te tunga happy na le dik na kala kiat zo na ding panghu in. Amen.